football Titi par chathum somni parukna ngai thavele don taila German legend Philip Lam hian football team a balance kengtu bernia angai ti hian soin football a hian alaya omte hi akengko tu ber balance siam tu beran nia team ro pui lo thril tu ber po anni alai ti a hian number 6 kan ti angte number 8 kan ti angte le number 10 kan ti angte ka soina ania heng te hi balance taka an kal chuan defending le attacking a thange nge Casemiro Toni Kroos le Luka Modric te hi Real Madrid a khan number 6 number 8 le number 10 an nia hun rei tak Real Madrid team tha le tlo nget z kan mu theina chan ber kha an ni world class player kan ti te hi chu game an statistic atanga he ni na nei mai hian nia ma se andang lam na chu game tin an mania beseina omdan ain angpat renga chutiang tak chuan an khel chuak thei zel bok Toni Kroos hi Real Madrid a thangkhat lian zet chu khai pa anita a ani hi entirnan kan mang theyang a ball pass te a ball control thatak tele a khothlir zawlu tukte ti swal anei ve ngai manglo te hi pui takani Pep Guardiola hian Kevin De Bruyne hi tuna chuan muala ya ache tam zual tira kumni khatkalta a chhordana tanga en phei chuan tuna hian khel muala ya tal tam to takani Kevin De Bruyne hi tlan lu thuk chi ania assist anei dan te hi aro pui bik na thin ni in ani hian malam apan zel bok atia Philip Lam hian heng player an ming alam tele alam lem lo number 6 number 8 le number 10 kan ti thin ren tlak tak tak te hi team game balance keng tu ber team game apoi mo lai ber tlar nung phuina bulle tlar ma chak zual na nar ni in asia hetiang hian football hi kan thlir ve thin hlom emo chu Arsenal a player langsar le class Z ake veilama ape to chin sual mangai lo Robin van Persie kha kan la thelom ome ani khan Arsenal chua sanin an elpuilian Manchester United apan ta dai maya United a achoi chak Arsenal jersey nena achoi thei si lo league no moi achoi zuani kha ani khan ti hian soin Arsenal a khachuan elpui tak tak kan nei lo ni in ka sathina midang te kha kan elphak mangai lo ni khat chu kan chairman khan kan club thandan te kan mabak a enzia te min rilin kan mahuna a thalam lo thleng thei angte min ko muwa lokna antel that thei turzia te po min ril ma se ke chuan heng thil te hi kangai pei mo lem lo lokna te lam hi enga vak kangai lo Premier League no moi choi ka du ti in ka chang atia Van Persie khan Arsenal a khan champion achak thina ma se khati lai Wenger a hun lai khan champion no moi an hnai lu tuk thei thin lova player no pang thatak tak an kola an talent an ti pun sak zela an cher chuak thathin hlena in an puitlin ta mo tia club dang laka an chan zela an player an cher chuak that em te kha an puitlin nu in an chel lei thei lova team tha ni si in champion team an din lei thei lawani kha wang khan Van Persie po hi abeidong ani bera an elpui ni ma sela ama som tu Manchester United som na pomin United apanta apan chan po English Premier League no moi choi adu wangania adu muin English Premier League no moi po achoi tange yani kha an champion theinan a tholok le ngala a gol khung jinga tun thlenga gol moi big jinga chiar mai thiang lo te po a om nualani player then khathi chuan club an mangai ema wangin lotlin na sang chan ain club ta narin oman thlanga then khat chuan club mangai big po nei lem lovin an then kwal seka then khat eroin club mangai na ain champion chakna an nei lian jok chungjinga chon Van Persie po hi club mangai na aya lotlin chakna nei lian huanga hian atelve ati thei ome Manchester City midfielder Phil Foden hian jersey number lar number 10 te hak ve om ain me dai jok om sia te po kan ti mai thei enga tinge number somli pasari hi a hak lat zel ti te po soi om thina a khelna position le a theina san zia ngai to in number somli pasari lo deuh hatura ngai ani po hi amak ran lem lo ma se ama ngai hian hemi chungchang hi soin number 10 hi klapa number thlan om takania ma se number somli pasari hi keichuan ka nei thung he number hi katana hlubi kania karau hle chom zel po kadu ati Foden apu hi footballer thina nia ma se kum somli pasari ani na borala
hei hi hrenengin Foden hian number dang zong ain number somli pasari hi athlanga apu dam hun chung apu kum a hriat rengna ni in angai hlu hlea ro hlu bik ang hialin ama chuan a hlu ani footballer tam tak an position mil nia an hriat jersey number ha anom thina tima an poimona azira du thlang ve theya in ngai chumi kia number hak du bik nei te po om thinin an ngai san zong te hak ang have du tlat te po an oma number du bik hi chan nein aduna thei hle chu tiang deuh chuan Phil Foden hian number somli pasari hi adu na bik hle a adu na ki ero adang lam bik hle ma se Foden hian ati sual lo footballer number somli pasari tilar tu ti hlu zual tu ani der to a ama awangin number somli pasari du ber tu anom tanual mai mi hak lar sa number ai chuan mi la hak lar lo mani hak lar thei ngei hi a hlut na adang le boka chu Phil Foden hian a thleng mek ani Liverpool player Harvey Elliott hian anopan lai soin naupang te kani lai khan Chelsea a ka oma ma se ka te anti ema wangin min chuatir ti chuan ka thian te jinga kum khat ka khela Sunday League ka chuti lai chuan kan khel ve thin ti chuan Fulham ka inzir le a khati lai khan nuam ti na ka nei lo ma se Fulham lam khan ka pa an lo be pop to sia ka inzir lo thei lova Fulham khan kum som pathum kani lai atangin kum som paru kani thlengin ka inzir ta ani ati Harvey Elliott hi tuna profit nga le inchi sari le ka sangania apalian lem lo mizawa po tunlai thang thar atanga te phei chuan ate pol ani don tina nia ma se Khovela club ro pui ber pol Liverpool FC a khel phak vetlat anopan line adu ang muna inzir theilova tuilo chungchunga inzir luina munte nein nom sak chu soilo adu thu sam muna po inzir lawania ma se chuti chungchuan atalen thatak hi hai chuak ta thawin rol thar ani in club lian tam takin an oron atling zuita a anau panzua lai po a arwal puite zinga te fal atet big ema wanga Chelsea academia an ho tu te point an rin zolo an chuatir kha nima sela abeidong hau lava harsanna ama chonte chel taka ma chonin rilru nei takin huna manga atai mak le thorim na ten ra chua zuin tuna chuan footballer lotling tak English Premier League UEFA Champions League FIFA Club World Cup UEFA Super Cup FA Community Shield FA Cup le Carabao Cup champion no moi choi to player ania anram England tan under 21 European Championship no moi a choi to bok Harvey Elliott chanchina chang hian nol ni na hi lo chamna ani lova beidon lo be sham na hi lotlin na kong ani ti achiang thar le o me Emmanuel Adebayor kha Nemanja Vidic kha ro thap ati thin hle ni turani ti hian a soya Vidic kha taf ve tok takania achero thap thin hle Atlante kha lungpuilum angmai hiania akut zungtang pakhat lek mangpo in striker adang thei thin in khellain ilama alo kalanga kati palti a hrilang che apet fu cheanga kati palti bok a hrit leang che a au khum chiam che anga aka atangin chilper po imu thei hial thinang ani khachu tual thatura in peisa angmai hiani ati footballer hian position kentel zia nei ngai aom vea chu position sanga ain anglem lo defender ta nem lutuk arem lova tunlai tongkam takin defender thani tur chuan nulat deu arem lo mipa mani se chejia nu deu zut angchi te hi om ve ania chung ang tan chuan defender thani a theilo ti ila kan soisual lutuk lovin arin om midfielder ero tlema sapan le nem deu te po an parvul chuk theilain defender ni tur chuan tharum nga angai hle thunga sapan lutuk angchi te defender tha an ni hlei theilova defender tha ni turin nem lutuk arem lo bok chu mai ani lova kol thron le angai kol angaya tongkam thlengin du tui lutuk lo angai thin chu an khing puite an hne na konga thil poimo tak pakhat atlingani chumi ngai tu phe chuan Vidic kha athiam na le theina chu thusan ni sela Asia a khan defender thani tura nei ngai angte anei thatok ani ti achiang leya ama ma chon thin Adebayor ngei point asoi chuak ta hial hian atifia zual le bok o me Rio Ferdinand hian English Premier League ka big Thierry Henry hi Cristiano Ronaldo ain aro pui jok tia mitam takin an soina apom lo leya ti hian soin
Thierry Henry hi Ronaldo in English Premier League ka hian aro puizok an ti hi keichuan kapom puilo Henry hian English Premier League a khel reizoka ma se Ronaldo hian a thleng sang zok thung Ronaldo hi chuan English Premier League ka khel chungin Ballon d'Or a hnut chia season khata goal somli a khung tling bok ati Thierry Henry nge Ronaldo hi English Premier League ka khan ro puizoka kan hriat le an statistic kan enani chuan English Premier League ka big Thierry Henry hian match zanhi somnga pariat khelin goal za somsari panga akhunga assist somsari pali anei bok Ronaldo hian match zanhi somthum paru khelin goal za pathuma khunga assist somthum pasari anei bokani Ronaldo hi center forward ala khello awangin khaikhin chi anilo kan ti mai thei ma se assist po Ronaldo an Henry atluk lo lai tak hi Thierry Henry trantu lam tran chan pakhat ani Thierry Henry hian golden boot tumli adong mana Ronaldo hian tum khat adonga player of the season choi moina Thierry Henry hian tum ni dongin Ronaldo hian tum ni vek adonga Ronaldo hian Henry ana nei mia lo goal of the month tum khat anei bok English Premier League champion lama Thierry Henry hi tum ni champion in Ronaldo hi tum thum champion ani thunga player of the month Henry hi tum li khan ni in Ronaldo hi tum ruk khan ani thung Thierry Henry hian Arsenal a hun masa lona akirle ma khan season kwa hun mangin chuta tang chuan season tinin goal som akhung tlingzia season khat goal som pasari akhung tling lo ti lo chu season kwa tang hian season riat goal som pasari akhung tlingzia season nga phei chuan goal som ni pali aya tlem lo akhung zia ani Ronaldo po hian Manchester United a hun masa khan season ruk hun mangin season thuma goal som akhung tling lo veka season thum danga ero goal som pasari goal som thum pakhat le goal som pariat te akhung thung engpo ni sela pakhatin English Premier League a khel lain Ballon d'Or adonga pakhatin invincible champion record anei thunga anro pui ve ve aro pui jok ti lama ero ain nial thei veu mai thei tuna kan soi hi English Premier League big chau ani kan ti kha transfer thuleng kan soi main in khel result de ape bom lam sei talokila English Premier League a match day samthum pasarina khelania heta hian Everton in anmi khwal Sheffield United sikhat final neya West Ham in goal thum goal khatin Luton Town an neya Brentford in khwal mola Bournemouth goal ni goal khata nein Crystal Palace in khwal mola Wolverhampton goal thum goal khatin an ne boka Tottenham in goal ni goal khatin Burnley an neya Tottenham hian point thum an lo chua taka wangin season thara Champions League khel phak be seina an nei an chinung zela hetila hian an ne tak Burnley eroin English Premier League in ham tang zo lovin season thara championship an khel angai don ta thungani Newcastle le an mi khwal Brighton te goal khat ve ve khungin anin ne to ka Chelsea Nottingham Forest khel mola point thum lo chok bokin hein khela hian minute riat na Mikhailo Mudryk chuan Chelsea ma hruai puya minute som parukna Willy Bolly chuan Nottingham Forest ana shoot minute som sari palina Callum Hudson-Odoi Chelsea player hlui chuan Nottingham Forest tan a club hlui laka goal khunga mual nei tu Nottingham hian goal ni goal khata ma hruai nuin minute som riat na Raheem Sterling chuan an sipur Chelsea tan a shoot ve lea minute som riat pahni na Nicholas Jackson chuan an chakna goal thum goal nia an chakna akhung ta ani English Premier League champion lai Manchester City in khwalmola Fulham semi final sop thunga City tan Josko Vardiol chuan goal ni khungin Phil Foden le Julian Alvarez tan goal khat ve ven khunga Fulham player Issa Diop chu minute som ko panga na red card manga no chua ani Teibula ma hruai tu Arsenal in khwalmola Manchester United sikhat final ne vele boka golam chun hi minute som ni na a Leandro Trossard tan khung ni in Kai Havertz siam sak atangina khunga Gunnar Sen harsa takin point thu man lo chuak Mikel Arteta naw te hian hun top lama phei chuan tlar hnung lam an veng na saleya an tuma chiangin sikhat faya ma an hruaina humin an goal an veng hima Teibula ma an hruai chhun zom thei pha tabok United hi season kalme ka English Premier League ka tum som pali an tlom towa English Premier League season khata an tlom tamper tuman tonga a chhelamin record thar an siamani tihian English Premier League season kalme ka table mong lampang hi seima satalokila table monga Sheffield United an relegate towa Burnley po Tottenham laka an tlom taka wangin season kalme ka hian English Premier League anin hamtang zodon lo ti achiang ta Sheffield United nungzuin an relegate vele ta ani
Tebula som pariat na Luton Town po relegate theidin huna anding chunjom zela anchunga Nottingham Forest point huma phak lovin goal difference a Luton Town hi a chhejok an ni boka heiwang hian khel khachak mabaga omto boxi nen Luton Town hi relegate tur chiangsa anda thei ati theya achan chu an match khel mabaga chakin Nottingham Forest si lo tlom ta po ni sela goal difference a hian som pahnih laia anin thlawa wangin hetiang zat goal margin hian atu emo zok hi an chakemo an klomemo arin omlova chu wangin Luton Town hian poina Nottingham Forest hi an ni rual thei ani poin goal difference awangin Luton Town hi an relegate tho arin omani chu wangin relegation battle chungchanga hi chuan thilmak tak athleng ani lo chuan tuna table monglama om team pathum te hi season kalmeka hian an relegate ngei don ni in alang table chunglam entaila Arsenal in khel khachak mabang nei to chungin table ma an hruai chunjoma point khatin ma an hruai an hnuai chia om City in khel ni mabak nein point somret panga an neya City hian an khel kima an chak chuan Arsenal chunga anom theidona chu wangin English Premier League a hian tebula ma hruai tu ain tebula pahni na hi tuna tak chuan din mun thazok champion tura kong nei thazok an ni tari ani heti la hian Arsenal le City te an chak tak zela wangin tebula pathumna Liverpool tan champion ngai na aom talawa Liverpool hi official takin English Premier League season kalmeka champion theilo zinga antelve tachia ani tebula palina Aston Villa in khelma bak match ni nei chungin point samruk pasari an neya Aston Villa hian season thara Champions League khelpha kan tum leya an din mun po a tha ma se khelma bak match ni an hnuaya Tottenham in an nei ve boxi nen point li chawin Spurs laka Villa hian man hruaya chu wangin Tottenham tan Aston Villa hi le thalin Spurs hi top 4 huanga an la om theya chuti rual chuan Aston Villa hi match an khelma baka tum khattal an chakani chuan asang palizinga hian an tel theidona chu wangin Aston Villa din mun hi a thang reng le tebula parukna pasarina le pariatna baka pakwana thleng hian season thara Europa League khelphak theidana la oma English Premier League atanga kwata omdanin tebula pakhanna atanga palina te hian season thara Champions League an khel dona pangana hian Europa League group stage atangin an khel dona tichuan FA Cup champion in Europa League an khel theidona ma se FA Cup champion hi tebula top 4 huanga omani chuan Champions League zok an khelanga FA Cup atangin Europa League khel tur kwata no khat lovin English Premier League tebula parukna in Europa League an khel theidon ani chuwangin season kalmeka hian video masalama te po kan soitawang khan Manchester City le Manchester United te FA Cup final anin machonanga City an champion ani chuan English Premier League tebula parukna in season thara Europa League an khel theidona Manchester United FA Cup an champion ani ero chuan English Premier League tebula pangana le Manchester United FA Cup champion in Europa League an khelang Spanish La Liga lama matchday samthum pangana khelania heta hian in khelang sarzuala Alaves muala Girona an chakzolova gol ni veve khungin anin netoka Real Madrid in khwal muala Granada silifaya sopin Madrid club tan Fran Garcia Brahim Diaz le Arda Güler ten gol an khunga Brahim Diaz yan gol ni akhungani Atletico Madrid in sikhat fain mini somriat palina a Rodrigo de Paul gol khung mangin an mikhwal Celta Vigo an nebok La Liga hian Real Betis in an mikhwal Almeria gol thum gol ni nan neya Real Betis tan Pablo Fornals Isco le Perez tan gol khat theu an khunga Real Betis in Almeria laka chakin point hum an lo chuakani Real Betis tana gol khat khung tu Isco hi season kalmeka ache thaleya La Liga big hian match somni pariat khel to in heta tang hian tum som pakwa zet man of the match thlan ani towa season kalmeka hian Real Betis tan gol kwale assist tum sari nein goal contribution som paruk ane tling to boka atho lok le ti hian La Liga season kalmeka Real Madrid in khasam thum panga tanga point som kwa nein anni hian champion fel towa Girona in khasam thum panga tang vekin point som sari panga an neya anni hi tebula asang palichina antel don ti achiang towa andin mun ahim to tebula pathumna Barcelona in point som sari pathum na yin palina Atletico Madrid in point som sari an nei boka pangana Athletic Club in point som ruk pani nei mek bokin pangana Athletic Club tan hian tebula palina Atletico Madrid hi lepel theidana la oma
chu wangin Atletico Madrid hi asang palichina antel don MT ala chiang lova anni ti lozong Real Madrid Girona le Barcelona te hi teibula asang palichina omin season an khardon ti achiang to ani Italian Serie A matchday samthum parukna khel ani boka champion to Inter Milan in Kualmola Frosinone singa final sopa Intertan Fratesi Marco Arnautovic Tajon Buchanan Lautaro Martinez le Marcus Thuram ten goal khat theu an khung Bologna in champion line Napoli khelmola point thum hlo chuakin Napoli hian goal an khung theilova an mi khwal team Bologna jok hian Dan Doyer le Stefan Post mangin goal an khunga Sydney fine Bologna hi Napoli khelmola hian anchak AC Milan in goal nga goal khatin an mi khwal Cagliarian neya Milan tan Benacer Christian Pulisic Rensdar le Rafael Leo ten goal khungin Christian Pulisic big hian goal ni akhunga he mecha hian AC Milan hian Mother's Day nu te ni pualin an jersey hnunglama an nu te ming chuanna an haveka hei hian lom a hloa ngai san po a hlo hle season kalmeka team che thapol Juventus chu an mi khwal Salernitana laka an chak zolova gol khat ve ve khungin anin ne tok heti la hian Europa League final in pet kai Atalanta chon an mi khwal Roma gol ni gol khatin an ne ani ti hian Serie A season kalmeka Inter Milan an champion fel towa khel somthum paruka tangin point som kwa pani an nei meka point som pariat lain an hnuaya om AC Milan ain an sang fal to ani pani na AC Milan in point som sari pali na yin pathumna Bologna in point som ruk pasari an neya pali na Juventus point som ruk pasari na yin pangana Atalanta in point som ruk pathum an nei thunga tuna hian tebula pakhanna tanga pali na Inter Milan AC Milan Bologna le Juventus te hian season thara Champions League an khel don ti achiang towa pangana Atalanta hi Roma tan le pel thei an lani awangin Atalanta hian season thara Champions League an khel thei don MT ala chiang lova heti la hian Atalanta hi an din hun a that riaw na bika oma chu te bula pangana ni chunga Champions League khel thei an ni pialama Europa League an champion ani chuan season thara Champions League an khel thei dona Italian club ten European competition a season an man thada wangin season thara hian Champions League club panga atlembera an tho thei don ani German Bundesliga lama champion to Leverkusen in Kualmola bochum singa fain an sop le peka Patrick Schick Victor Boniface Armin Adli Josip Stanisic le Alex Grimaldo ten goal khat thewan khunga bochum player Felix Chu mini sompanga na red card manga no chuani in hei hian Leverkusen tan thil atiol samzualta ani heti lai hian Bayern Munich in an mi khwal Wolfsburg sin hi final neya Bayern tan lo Frozonarek le Leon Goretzka ten goal an khunga sinhi fine harsala tuklovin Bayern hi an chak ti hian Bundesliga tebula Leverkusen hian khel somthum pathum atangin tum samni pasari chakin tum ruk draw result an neya latlomi alavin point samret pasari an neya an champion fel towa Leverkusen hian season kalmeka match som nga khel to in inelna sanga match an khel songsonga te hian an latlomi lova tuna hian inelna pathum an khel meka match khat theu chau mabak nei to in Liga Augsburg an mi khwalanga Europa League final Atalanta an machon lenga chumi zwa DFB Pokal final FC Köln an machon le don bok heng an mabak match thuma hian an tlom lawani chuan invincible treble champion an ni theidona an ti hlotling ani chuan football khovela chanchin ro pui berta jinga mi atling don ani France Football League Sangbar League 1 champion felto PSG an tloma PSG hi an mi khwal tu lu sin gol thum gol khatin an ne Paris club tan Kylian Mbappe chuan minute riat na leka gol ma hroi khungin atim ma hroi pui ma sela PSG hian gol thum chhuain an mi khwal team laka hian point an lo chuak zolova an tlom ta ani ti hian PSG hian season kalmek league 1 an home match nung ber chu tlom chungin an thla felta chak zolo ma sela an fans ten Mbappe an threng tilan tirin Mbappe lem lian tak an siam chu an tilanga hei baka hian Mbappe hi an club legend ani thu nen an thla ani PSG hian season kalmek league 1 match khelma bak panni an laneya ma se khwalmola ve an khel don thung Monaco in Sydney fain khwalmola Montpellier an ne boka ti hian league 1 atangin PSG le Monaco te hian season thara Champions League an khel don ti achiang ta tebula pathumna Lille hi an hnuaya mi ten an la phak thei awangin
PSG และโมนาโกนงจุยาซีซั่นทาราแชมเปี้ยนส์ลีกเคลตูร์กลับปักขัดฮีอัลเชียงไทยละวันนี้จานินาอินเอลนัทเทนขัดแคลซุนซอมและตูรานียาอังกฤษพรีเมียร์ลีกอาจันไลเปลดาร์สองปันนีเลจันเวฮิอันอัสตันวิลล่าอินลิเวอร์พูลอันมิควอลโดนาลาลิกาอาดาร์สองปันนีเลจันเวียเวกบาร์เซโลนาอินเรียลโซซิเดตอันมิควอลังาเซรีอาดาร์สองฮิอันลีสินอุดินิเจอันมิควอลังาดาร์สองปันนีเลมินิสองปังาฟิอเรนตินาและมอนซาอันอินมาชอนดอนบอกซาอุดีโปรลีกาอินรินิจานคานอัลฮิลาลินกอลีกอลขัดินอัลฮาซีมันโซปาอัลฮิลาลินพอยน์ทูมันลอชวาเลตากวางินซีซั่นกัลเมกซาอุดีโปรลีกาผู้ตะกินอันแชมเปี้ยนตาแชมเปี้ยนตูมโรนัลโดและอาเชียนเทนซีซั่นดังอันงารีอังไงโดนตาอันนี้อัลฮิลาลินซาอุดีโปรลีกาแมตช์สมทุมประคัดเคลตัวอินจุ่มสมนีปกวานจักาจุ่มนีโดริซัลในอินอันลัดโลเมียลวะเฮติซองฮิอันสวยตาอีละมิเจ้าเต็นกันไงเวนจูอัลฟุตบอลลีกาบุนเดสลีกาและซาอุดีโปรลีกาเจ้าฮิอันลัดโลเมียเหล่าทีมันออกมาเลเวอร์กุเซนและอัลฮิลาลเตฮิอันนี้อัลฮิลาลฮิอันแมตช์สมทุมประคัดจังอินกอลสมกัวปังอาอันคุงากอลสมนีเจ้าช่วยอินกอลคุงตามเบรและชัวเทมเบรันนียาปอยสองเรียดปักวันในอินอันหัวยาอมอัลนาซาอินปอยสมสรีปัสรีอันเนียปอยสองปัญญาอินคลาวินเคลมาบากแมตช์ทุ่มเท่าเจ้าอันในตัววางินปอยกว่าบากทีมเตนินอันหูเบลไทยตอลวะจูวางินอัลฮิลาลฮีอันหัวยามีตตานภาคไทยอันในตอลวะเนอัลฮิลาลแชมเปี้ยนตรองปุยาเมดัลจังภาคเวในมาร์ฮิอันอัทอลอกเหลาเลียอามาเงยโปฮิอันตรองกำมอยตะกาสวยจุยนสกูลอังไมอันนี้กับคลาสเมทเต็นตีตูร์ซงอันติเฟกาเกยินเกรดชัตักกันในทุ่งตีอินซีซั่นกัลเมกาอัลฮิลาลตานาแมตช์งาเจ้าเคลจุดจังากอลขัดและอาซิสจุมทุ่มเนียแชมเปี้ยนนาวมอยปันนิจอยตะเท้าสีในมาร์ฮิอันยูโรมักตะด้วยจัดจวงหลอดจงอินเคลฮาเวมังลาวินหลอดลินนันเอาปุยอดอมอันนี้ซาอุดีโปรลีกฮีคุมสังกัดจักว่าสมสรีปารุกจังาเคลตรันอันนี้ตูน่าฮิอันทีมสองปริยัตอันอินเอลเมกาซีซั่นกัลเมกาแชมเปี้ยนอัลฮิลาลฮิอันเฮอินเอลนาฮิอันรีคอร์ดในชาฟาลินจุ่มสองปกวาจัดอันแชมเปี้ยนตัวจุ่มสองปาลีปนีนันนิบกินอันมานีในเบอร์ตูอัลอิติฮัดเลอัลนาซาเตฮิอันจุ่มกัวเวเวแชมเปี้ยนนาวมอยอันจอยตัวจุ่มเรียดเวเวปนีนะอันนิโตบกซาอุดีอาระเบียฟุตบอลลีกสร้างเบราฮิอันทีมปัสรีเจ้าอันละแชมเปี้ยนอันนี้เชียเตลเวชิมชิมาอัลฮิลาลและอัลนาซาเตฮีอินเชนอมอันนี้อันเกียงอัลซาบับอัลละอมบกอันนี้ปฐุมฮีอันแชมเปี้ยนจัดเบลบอมินจุ่มสมทุมปาลีลายานียารายดคอปุยากลับชาปฐุมเตฮีซาอุดีฟุตบอลออบตูเตอันนิตาเซลลีกัลเมกอัลจอลาเดววางินโรนัลโดสูนูเลอาเบะบอมดังเตจูตุนจุมาฮิจวนสวยจุยตาเลวไม่ละซีซั่นมังเจ้าหล่อล่อเซลากิมจังเดวลักินกันจุยโดเนียอินเตอร์ไมอามีอินนิมินคานควอลมัวลากอลนี่อันพูดมาสักนูอินกอลทุ่มกอลนี่จักินพอยน์ทุ่มอันหล่อชัวกามอนทรีเลียมินิสมนีปันนี้นั่นแหละมินิสมทุ่มปันนี้น่ากอลคงอินฟาร์ซาฟตอบโดนในทั้งอินสินีไฟน์มันช่วยมาเซอินเตอร์ไมอามีฮิอันฟาร์ซาฟามาเตียสโรจัสมังอินอันสิพูรันสูดเทนาฟาร์ซาฟุนเป็กเบลาลุยสวาเรสส่วนอันสิพูดสูดจาวินเซคันด์นับมินิสมงาปกวานาเครมาซีส่วนอันจักนักกอลทุ่มกอลนี้อันจักนะอคุงจุยตาอันนี้อินเตอร์ไมอามีตาลิโอเนลเมซี่อันกอลคุงลาวาอาซิสโปอันนี้ลาวาที่ฮิอันเมซี่ฮิอันซีซั่นกัลเมกาเมเจอร์ลีกสกอราอวัยขัดนานแมตช์ขัดากอลเลโมอาซิสโมอันนี้เหล่าจุ่มอัตองเวตามาเซทีมตันอัจังไกเลเปกเลจุดยังอินอัเชียนปาลุยสวาเรสโปอัจังไกเลเปกวิเอาทรานสฟาร์ทุเลงไงทักชุนจอมตายละสตาร์อินาตาร์ลันดานินลิเวอร์พูลจวนนิวคาสซิลจังอินอังกฤษฟอร์เวิร์ดกุมสมนิปทุมเมอันโทนีกอร์ดอนจูลากลูอันตุมมีโรเรนตาร์ลังอินโคลอมเบียนฟอร์เวิร์ดลิเวอร์พูลตานาเคลเมกุมสมนิปสรีเมลุยส์เดียสจูเฟรนซ์แชมเปี้ยนปารีสแซงต์แชร์แมนจวนลากลูอันตุมานิปุยทรานสฟาร์กงกาฮอนเวเลอิงแลนด์จังอินฟรานซ์ฟุตบอลเคลตูราเซงลูอันตุมดอนดัชนินตาร์ลังอินเซฟิลด์ยูไนเต็ดจวนซันเดอร์แลนด์จังอินอังกฤษกอลคีปาร์อันโทนีเปเตอร์สันจูป้านมักจะด้วยเรียดเทชัวกินลากลูอันตุมเมกดัชนินตาร์ลังอินแมนเชสเตอร์ซิตี้จวนเอเวอร์ตันอะคาเดมียากอลคีปาร์ช่างดวงตากุมซอมปารุกมีดอกลาสลูคันซิสจูลากลูอันตุมเมกามาเซซิตี้เฮียนอามานาตานป้านมักจะด้วยซอมอันเซนังไงโดนาEngland Under 17 International Goalkeeper ฮีซิตี้เฮียนลากลูง่ายอันตุมเล
Melin tar langin Newcastle chuan kumsomni parungmi English defender Fulham tana khel mek tosin Adarabayo chu free transfer in nipui transfer kongka honhuna laklu antum dona Newcastle hi tosin beise tu zinga din mun thabera ding ni in atar lang bok Sport Bill tin tar langin Brighton manager Roberto De Zerbi chu Bayern Munich in Thomas Tuchel thlakna turin anla beise chhun zom zel golin atarlan danin Luka Modric agent chuan Luka Modric hian Carlo Omtura hian ahmalam hun ati chiang don ti atar langa kumsom thum parian mi Croatian midfielder hian Real Madrid a season kalmek thleng chau hi contract anei to ani Fabrizio Romano tarlan danin Frankfurt chuan Euro maktadoi som pathum pan maktadoi som pakhat point pahni the chuakin Manchester United atanga lona anho mek Netherlands midfielder Donny van de Beek chu lei antum don lova angeda laklu antum lavani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se